President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa mwena wa Azimio gwitwo Raila Odinga riu ni gwikira gofo magwe kiharo tondu kuratika kwina one man army igwitwo Ruto na no nginya mefange na mafangite makiria ma magavana 30 aria mekuheo o wira na timu ingita 10 uguo cirituraga ground. Turero haha atiriri kuma hinde ya Raila Odinga agithanire na President Uhuru Kenyatta ri undu ucio ni wa muikirie mbere kuma mwaka ucio wa 2018 na governor wa kuria Laikipia Nderitu wa Mureithi niwe chairman wa timu iri irekira Raila campaign arauga toguo waiga ati gukorwo na timu 10 iria ciguthie matura mothe bururi-ini makiendagia message yao kana ndumiriri iria menayo na niyo ya uhoro wigie ugima wa mwiri, uhoro wigie guthondeka mawira, uhoro wigie mabarabara na githomo. Timu ici muno cigotongorio ni ya Njoroge. Ya mbere mundu ramatongoria mari othe kuma rugongo ni mundu gwitwo governor wa kuria kundu to Laikipia Nderitu Mureithi. Riu gicoka thie taru twambiririe horo wa ruguru rwa bururi ni kwa Western na nikuo matura ta Kakamega, Bungoma, Vihiga, Busia na Trans Nzoia. Kugo gutongorio campaign icio ni governor wa Kakamega Wycliffe Oparanya uria no deputy wa kiama kia ODM na Oparanya ndegutiga tu ndekuruta wira wa ruguru rwa bururi nginya ne gwikuruka mwena ucio gemariganitie wa Nyanza. Campaign iyo no igutongorio ni minister wa ugitiri wa bururi niwe Eugene Wamalwa no ririkana Wamalwa ni arageire na kiama kireto DAP-K. Oho ni kuri na mundu etagwo Francis Atwoli onake kuratwika ni kunyita itemi ria bata muno kuhura campaign miene iyo. Twina Professor Anyang' Nyong'o riu Oparanya ri agitongoria muno cio wa Western no egukorwo akirora mwena uria ungi uria kurathi muno cio wa Nyanza. Anyang' Nyong'o ekuria Githumo na James Ongwae ni wa kuria Githii ona ni mekorwo makiruta wira wa gwika campaign na kou. Turero ha ateta ciumia igire thiru ri governor wa Mombasa governor 001 Hassan Joho ni athire kirugorio-ini kia uri urari commissioner wa Rift Valley George Natembea uri uretha giti gia county iriko yaretha county iriko ni Trans Nzoia kwa Haemba ni kurikia rarikia na oho ni turakirona kuo kuria mwena wa Ikamba-ini campaign cigotongorio nia kuria mwena wa Ikamba-ini governor zothe atatu memona wa Raila na muno mundu wa kuria wa Charity Ngiro gutongoria Eastern na Kivutha Kibwana arore mwena wa Makueni na Kalonzo Musyoka agihitia etikire gukari ni ukorwa agiteithiria muno cio wa kuya kura icio cia muno cio wa Eastern kana Ikamba-ini na to Kalonzo tu ona Gideon Moi Martha Karua na Cyrus Jirongo magitikira kunyitana na timu ya Raila ri ona no makekirwo kuria mekorwo magithi gwika campaign na governor Mureithi arauga atiriri campaign amwe mwena uyu ri aria angi nao mwena uri aria mwena uyu ri aria angi mwena uria akauga ati o muthenya campaign cirikoragwo igithie na mbere na gutiriaga ta timu ithano uguo ciratwarithia na mbere mihango ya campaign iguko kwanyu ni amegucitongoria tukwambirira kuria Mount Kenya East Mount Kenya East ni kuria Meru Ebnathara Kanithi kuria gugutongorio ni minister wa urimi ogwetwo Peter Munya no gutongoria kuria Eastern nakuo guko Central Region gugukorwo na Kimemia wa governor Francis Kimemia governor wa Nyandarua, James Nyoro governor wa Kiambu odomwe na Jeremia Kioni MP wa Ndaragwa na Kanini Kega wa Kieni na maito wa county ya Murang'a ogwetwo Sabina acio ni megutongoria guko Central. Haya riu kuria Kanini Kega kiaria ni araiga atiriri ni marahoya ni marona ta mekuongerera ururu thini wa campaign ciao na ni marona ni megwita Pirito wa Ngui wa Ngirisi oke mwena-ini wao ni marageria kumuha oke mwena-ini wao nigetha mateithiririe na kukuria rugongo rwa bururi o hanini tu nega kuga Ngirisi niwe woman rep wa county ya Kirinyaga na ni akoretwo agituika ni aretha giti kia governor wa Kirinyaga na ari kiama kia UDA akiuma na kuratika arenda kurugama ta mundu kiumbe no niguo ni arenda kuhuo ni mwena wa Azimio rugongo rwa bururi campaign cia Azimio igotongorio ni Adan Keinan uyu ni we ramatongori no rama coordinate na kuna magavana kadhaa na niyo governor wa Garissa Ali Korane minister wa Besha Ukuru Yatani Senate Deputy Majority Whip Fatuma Dulo na woman rep wa county ya Wajir niwe gwitwo Fatuma Gedi acio niyo mekorwo makirora mwena ucio iyo niyo iretwo Juggernaut. Hatuthie page 5 Page 5 mundu gwetwo Salim Mvuria ni governor wa kundu gwetwo
Kwale ni arathire mwena wa Hasla me hamwe na timu yake mena deputy wake gwitwo Fatuma Achani ru uyu Salim Mvurya na aratua principal ruto aramutua tomwe wa principal story hena Mudavadi hena mundu gwitwo Wetangula na keru ni marongereire principal ngithini wa nyamu ya Kenya Kwanza ugwitwo Salim Mvurya na ru gukorwa gicaria kura cia ruto mwena ucio wa Gicua-ini na kuratika megukorwo magicindana gucariria kana gwetha kura megukorwo magicindana na andu aria marethera Raila Raila ni akoretwo akiendwo muno mwena wa Gicua-ini tondu ngira 2017 Uhuru Kenyatta ari na kura 258 no icinge ciothe makiria ya 600 ciari na Raila. Haya ugethie Gicua-ini ri mwana wa Ruto wina Salim Mvurya wina Khatibu Mwashetani Benjamin Tayari Aisha Jumwa ya odhani atongoria Kasim Tandaza Faisal Bader na Owen Baya naguo mwena wa Raila wina Governor Joho Abuge Ali Wario Abdul Samad Sharif Mishi Mboko Teddy Mwambire Ken Chonga William Kamoti Omar Mwinyi Andrew Mwadime Said Hibae na senator wa kudogo gwitwo Kilifi Stewart Mazayo acio ageneta mubuga wa John Vubadi Twalib umanirepu wa Kilifi ugwitwo Gertrude Mbeyu na Asha Hussein Rueda Muhammad na Isaboy Juma senator wa Kwale. Niwega gutariria hau gete uguda kura 2013 na 2017 kura nyingi cia heirwo mundu gwitwo Raila Odinga kumumana ucio no taru ko ya domata meta taru mundu gwitwo Isa Timami governor wa tene wa kundu gwitwo Lamu akoragwo mwena wa Mudavadi na Mudavadi ni arokire kogo niko guthi gugicenjagia kana ni kuroneka guthi gugicenjagia na tukurora ngwataniro ici cia kiuteti irateithia atia na baitha tuturerwo andu aria mekwa magikira Raila campaign kuri Rift Valley arenda kura ciga na Rift Valley arata get 1.8 hedeo ege agire 24% githurano gya 2017 riu andu aria maramwikira campaign Rift Valley marauga rita riri Raila ekugia 35% ya kura kana nicio matanyite na nicio icio wagweta 1.8 million votes ena wega kugweta tiriri kiria Rift Valley ina kura milioni 5 na ngiri na kindu tuge 5 million mwana wa Raila kana Azimio ri ni hotete kurehe andu aya aria mekumwikira campaign kuri Rift Valley ni twaigwa kuria kungi reke tuigwa na Rift Valley ni ya mena campaign cia Raila kwena mundu uretwo Sally Kosgei Dr. Sally Kosgei ari munene wa ruti wira hedi thirikari ya Moi na ari minister correct kwena Margaret Kamar Professor Margaret Kamar umuthi niwe senator wa county itagu wa Singishu na ugethie bunge ya Senate niwe deputy speaker kwena Lina Jabi Kilimo unotomulikane ari assistant minister hedi ya thirikari ya Moi kwena Paul Sang ana andu aria Raila nao kuri Rift Valley kwina uria wari munene wa borithi Inspector General of Police David Kemayo no uria wari mubunge Eldoret South wetagwo Joseph Misoi na mudura matongoria othe ri ni governor wa Elgeyo Marakwet etagwo Tolgos hena mundu gwetagwo Stephen Tarus uyu ari baruthi wa Kenya kuri Australia ni umwe wari matanyitwo gukoro campaign ni cia Raila kwena mundu uretwo Dr. William Kirwa ari managing director wa ADC kwena governor wa Naikuru Lee Kenyanjui ni aratanywo kurehe kura icio mwena wa Raila na wathie Kajiado ri ni gukora kwena abunge Kato Olemetito na senator Philip Mpayei na nominated senator Mary Seneta na aige na kwa West Pokot Raila aratongorerio cabinet yake ni governor wa gwetwo John Lonyangapuo na senator Samuel Pogisio na mubunge wa Pokot South wetagwo David Kosing acio othe nio mena cabinet nio marauga ni megukinyia 35% wona mahungura Rift Valley yothe kanini kega ni mwandike page 7 ni ciuria aroragio ni mwandiki wa mohoro makiria megie maundu maria akoretwo akiuga kana agika taigua ria mwandiki wa mohoro atwira horo wa mheshimiwa kanini kega mubunge wa Kieni thome hanina githugu taure sharp tongued and blessed with matching wit sharp tongued ni kuga ni aragia muno kana ungiuga atia na agakorwo ni ena uge ni aratukania miario yake ina uge na ni miario mithuranire Kieni MP kanini kega is no stranger to controversy ndamakaga ona kwikona githagathago hecuri arakiuragio
ciegi mwana uria akiri tondu kanini kega mwena wa Azimio mwena wa Raila na undu mwe kanini kega rugire ni ati President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni mahitanirie na matigacokanwo ringi tene na tene ni maumanirwo kiuteti na mundu agithie njira ciake ni aroririo kiuria what is in Azimio for Jubilee kana Jubilee Azimio ni ki Azimio ni kuga atia arugire Azimio ni ritana ria kurehe a Kenya handu hamwe ria gucokaniriria bururi ni undu wa thayu ni undu wa ukuria ni undu wa mawira ni undu wa guikarania na hindi ciothe kwagia ngahiha guku bururi-ini ri andu aria mahutagio muno ni ngahiha icio cia thutha wa githurano ni andu a Mount Kenya niguo koguo andu a Mount Kenya mekondo mathie mwena wa mundu uria uranyitithania bururi uria urarehe bururi hamwe na kanini kegarauga mundu ucio ni Raila Odinga gutiri ungirehe Kenya hamwe haya hekiuria aroririo kingi kia aroria atiriri Musalia Mudavadi guthama kuma Azimio arathie kuruta wira na deputy ri has it sent Azimio back to the drawing board araigire it was a blessing in disguise itakirathimo kihithe tondu Mudavadi athire no the troops left behind ni aroririo kiuria kingi arorio atiriri President Uhuru moranirie kina deputy wake kanini kega aracokirie kiuria kiu na njira ya uge muno arauga atiriri hindi atwa mathurire mwaka wa 2017 ari president ni augire atiriri ihinda ria uteti ni ria thira riu ni ihinda ria kuruta wira na kuhingia ciiraniro iria matwiriire kwa miaka ino ingi ina president ona ni erire deputy president akimura atiriri tondu ni twathurwo ri tondu ni twagia na kura ri riu wira uria wi mbere itu ni gukinyaniria ciiraniro ici twerira andu rekei turute wira no handu ha meke uguo ri amwe mathire majiririe campaign cia 2022 makianjia guthia makiruguragia miradi makianagirira na kayo kanene muno mirugamo ya kiuteti handu ha mambe marute wira kuringana na uria president amerite riu akauga hau ona gatariho thina wageire wa mundu kwanjia campaign cia 2022 2018 oriri makirikia guthuru was there an agreement that the president would lead the country for 10 years and then support the DP for his 10 years aroririo atiriri gutia ni kwari na kiraniro ati president ni agatongoria miaka 10 na atigire deputy wake miaka 10 aracokirie atia araigire atiriri I cannot remember any agreement to that effect digirikana kundu kweranirwo kana gwatirwo guo agacoka kagati noko ni kwari na miario yaritio na ku barabara-ini pronouncement ni miario ya bara-ini ya yangu 10 yako 10 narrative was dependent on the DP supporting the president fully ati miario yaririo na kuure yaringanaga kana president ni kana deputy ni go support president wake hekiuria kingi aroririo na kiuria giki ni ndura njaragia nja yake onanie aroririo atiriri president Uhuru Kenyatta ni urona ta arumiriri yake mamuri